zotlang kot khela Champhai zotlang kot ania in khel meka outdoor ve thung ani fiber tho nia in khel skop mai ni achuat hi plaster that tu kan ni lawa dribbling pot thatangai don view ni dribbling thatak ni ngai don hi shoot lo tlat tip put back a achuat hi heta thiam takan dribble thei chuan in dribbling a chuan thadon khop mai block lat oh and structure po hi na thakop mai Vinh chứ, đây restaurant trong cà phê trong thủ à, trong đó na, anh menu tê cái này em cô lăng á, năm về mẹ khóc mấy cái là cô lăng, trong thủ restaurant chơi gì nhỉ, quý khóc bay, một cái con cá có quý khóc này, mình nấu tép po, bye. Thai khu có lăng ruộng bốc à menu chơi tủ lâm bằng ai tủ lâm bằng các cái post phải đón nè trong thủ menu hắn lâu kêu đón nè soup bọn này chicken cốc mày à rồi này takin chuan chicken Sichuan rice chicken cốc mày Chinese rice chicken biryani le fresh lamb soda le cold milk shake special kaya patini ka tiro ba chicken breast soup adito sahara chicken lo ai anh thei lawa awang me me in cook lo thei tak lu le poi lo rice main ka har lo tuk chau kha rice thak to ban mai cái complain ngay luôn rồi xin đơn tắc tắc rồi hey hi trong tủ Szechuan cháo nha hey hi chicken biryani hey hi Szechuan rice hey hi Szechuan cháo thấu also pomegranate juice sweet lime lassi hey hi pork chow mein cái coffee tôi đón tục cho nimin na kalau ngai te te ho kan kal le ve na bi sa te miron join na ba kho trong thực hành nak tu ka bo ang kal leng ang ka kol vek don Champhai kan phang kol vek don the restaurant song song na hem volleyball tournament omeka Champhai a an la lega ngai be lo te en kol veka ai số làm bằng TNT thì có anh còn cân là nhiều mà TNT khel có hay tôi khóc mấy là cô lệ đôi này cái đầu té em lóc đèn hay lên thà là từ khát to rồi ôi trời nal lutok
Hello, tuk. Oh! Hello, tuk. Đằng đô nè, alu chứ Tuna hian shooting practice kan nei mek a helama hian in mid range kan shoot mek a helama hian shooting nei boka zinga le tlaya kan practice thina hian tuna hian vaisa tho an shoot dona vaisa shoot zo an percentage kan langa percentage a thiat dana zirin hremna om don bokani mid range jumper an la charchara themizo hianin perimeter 3 points kan sirve lenga chumi practice kan nei velenga chumi zo chuanin drills thote te kan ti zo set play kan ziranga chumi zo chuan game in game an khel don ani Champhai indoor court ania hei hret again headline pi ber hi Carothians basketball club ania hei champion lai elite league champion lai ania hemite hi ni coaching patura ka chho chu ani hi MSL playoff kami kanon nei aro khel do nia qualifying tournament angka qualifying matches ka Bethlehem te katia ho ne han ani hi boars veng sang ho ani ve thunga Carothian si Carot veng ho khan ni maya chuan minikin su then chu kan trefe fo mai the minikin si MSL playoff te pokaron khel ton nia tin ani hi hetlaya chuan club upapol ania senior player po tunan lom nual ni in heta hian baby goals ani hi kana thang ngai chetlawa maro chu ani po hi elite league khel zingami ania anti chakop me hetian banner lian pui men tar thapa dan hi Freddy's Memorial Basketball Club ania Freddy's Memorial Basketball Club ani panga hi an top club 10 nia here official table omat na khian an shroi tu kalta te an tar boka an shroi tu kalta te hi an hing ti khian an ti thukop mai an tara he hen pui hol indora Mizoram basketball shroi tu kalta te nikal santa te kan ngai te tar ve acha kom khop mai hen Champhai District Basketball Association shroi tu kalta te ten tar ani chuanin hila khianin cameraman ho om tunun siam boka mi pui hi an tun gin an leng tam thei lova karin danin I to deu chuanin sani zathum ka chun thu ve thei mai thei ni eta asira thukleng extra mo chair arm chair ang chi te da belin zathum ka chu muktak chu no thei ve in karing tin an lighting system hi alo cheve deu to tin lir hin mana Champhai lir hin vak hun lai khanin hei an ceiling hi lo tlana samaya lir hing in ti chi da ni ceiling to ho hi lights hi du tu samin athalawa mara chu tu na hen an cha meka alo thenga an vuat thar don ani oma tin vent hi exhaust vent hi atam thakop maya ko chu hi ne ta kena wop lo ani anuam kop mai a flooring hi hol indoor mi ang chi flooring tho khania acha chelai han khor lai om thri lova azia kop mai tin arim structure hi
stack rim ania dunking rim kan tiang three spring pathum nei mang chi khania a structure hi whole indoor structure ai chunin chuna zia dewin ka hria and a height hi adjust theia chuanin movable portable ang chi khania nor san theia a weight chin rakla a wheels a aron kala ti khan du na anor son thei tapokani hei hi Mizoram a chuan a thapol top 5 a alang thashim don ani ardeng chuma tuna MBPA na an property na an khu a thaber anianga a dot tu a chuan heile lunglemi so a thapol ni velenga hol indoor mi hi chu movable ani lo wang hianin du tu sam lova tin Bajaj company ni de maya hei hi Saiga company ni ve thungani yani construction kala an veng ko te review ne cha kom khop maya nakina hoops to hoops te an boru ka zia so kan la jin ko long ti soi theilo ani hei hi Champhai indoor court an practice line review an indoor court review kan nei zoi nei hi tin anin court hi chung sang para basketball court oma adot tu a khuanin karate le table tennis te oma adot tu le khuanin gym ten nei ve boka dot le hon parking ani anoi akhorin mi khwal thlen theina room chi sang kha a ombok ani tin bathroom a tha heta hianin association CDBBA lampang hianin office san nei boka chuanin he building a hian lift te oma maro chu lift a function che lo ni mai thea chung ta po chu kan han soitel ve shim do ni e